Can we stand? Thank you. We start with the worship. Mười lăm đây, atau bawang ba KBCMY Youth Revival Camp. Ocean lắc sinh này bay ngonang. China nya nau lande, yang new balandio. Mười lăm đây pun dia nang welcome na meng nang. Tia awang ba tay dem ngonang teman mười lăm teman yin kawang teminyong paha teman yin mai ma kawang ang bujing ne atau hipak amai atau upung ngonang ane atau yup nok ma kawang da mà cầm lắc chừng nè, kawang yam lắc chừng nè, từ hipak amai từ upung ngonang từ khai mười lăm kawang da mektishewa ha, yang ide minyong paha teman atau awang ba tay dem ngonang từ khai let us hope and believe. From this very evening, from this very time, we'll have a blessed revival camp. We'll have a time, a worship, a revival of change in our life. You know, a revival of, spiritual awakening to all of us. So I welcome each and every one of you and join with us to worship the Lord, our living God. So, let me pray. God, thank you so much for your unending mercy, your goodness, your faithfulness, Lord. No matter how, Lord, our life is, your mercy never stops and never ceases, Lord. Thank you for your mercy, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for the lives of our brothers and sisters here. You have brought them here to, Lord, come to you, Lord. As we are here, Lord, we have come here to worship you just as we are, Lord. We are empty without you. Kawang nang iha chau hatu nyuching ma dampa. Oceana nyana oceana lan hatu revival tay dem omong onang. Teman mongchang ep nang kawang nang teman mongchang de baigay ongke. Hayang teman ayen judek mongchang say nang yuma angpa. Hangse na kawang mongchang nokma takpu kaya. Yoy ayen ma mongchang bu takayin pay onang kawang. Nang chau lingchong de paywan de kawang. Hada chau nokma may dem lakpa angan mo nang sa teman iting lang nang man may dem lakpa angan mo nang sa teman iting lang nang yen kawang teman tu isaw wang atay nang teman nang makambulok nang hawang de teman to pay si sama nang away pa teman okpo teman may bu hawlak sing na yung poyiche hayang boy nang ihalan nang kadan wilak sing na yung mong nang hawang de teman de nang Jonathan Fows hadawan yuching teman hibak không có môn năng tập hình phải nghe năng ichao ya như cái giúp năng yang bồi thường say ba là một ngày yêu. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up till I lay my head. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
Everybody sing. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. God is good all the time. As we sing this song, let's have a time. Let's have a time of God's movement. Okay, in this very place. Now, the next song we'll sing is God's great dance floor. So we'll make this place a dance floor of God. Are you ready? Are you with us? Are you guys gonna join us? Can I see your hands? Who gonna join us? Come on. Yes, thank you. I hope and believe you all are here to worship the Lord, to praise the Lord, our living God. So, let's come out from our comfort zone, okay? You can join us up here. You can come in the front, okay? If you want to join us, atau gue apnang, bilana, atau if you want to come, join us, okay? This place is open for you, all right? Praise the Lord. I'm coming back to the start where you found me. Coming back to your
Praise the Lord. Hallelujah. Do you believe that our God is amazing God? He does amazing things. He does impossible things. If you believe, can I see your hands? Can I see your hands? Come on. One sub clip. Come on. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Are you ready for the next song? Will you join with us? Will you? Come on. Are you ready? Come on. 1, 2, 1, 2. This is amazing grace. Who breaks the power of sin and darkness?
Praise the Lord. Before we worship the next song, I just want to share one thing. You guys listening? Can you hear me? Yes? Psalms. Tadi na? Ekta boy na siya. As the deer bends, deer thake na jungle de. Jungle de deer. Tiny snow view. As the deer bends and longs for the water. Pani khawle gane mon quench hoy na. Ola suki jay na. Pani khawle mon jay to mon na. Itu ni snow view. When you praise, when you worship, be like a deer. So deer in the Bible, it's a good animal. It's a clean animal. So be like a deer. As the deer bends to long, to drink. Don't isur la khota khabole. Isur ke praise kole, worship kole. Be like a deer. You got me? So are we ready for the next song? So all of us, we will worship together. We will praise His name together. I praise in the valley, praise in the mountain, praise when I'm sore, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. This praise is the water my enemies running. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I praise when I feel it, praise when I don't. I praise 'cause I know He's still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet, and I won't be quiet. My God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. next song we sing fly. Are you ready to fly with the Lord? Are you ready to fly with the Lord? Are you ready?
God is good all the time. Hallelujah. Praise the Lord. Mong maya. Tuman mo ilan kawang temen yung pa. Yalak pa tuman kawang mikti siwayam lokataylak. Sa tuman mo ilan chamse. Yup yang revival hem ano yalak pa lokataylak. Okay tuman mo ilan. Yoyoy ya kanamong. Yoyoy chuday kawang song daya apa yang mo ilan na to hem loklak China tamnang. Tuman chamse yupuy bagyalak. To yang revival hem ano yalak pa lokataylak. Kawang ya pabu ngau ngonang se chenlalan ano new balan ocean nang singa ngonang gi sa yu pui bakya akung wang lak chine to me chama pai lak chine China tamna new balan chenlalan kawang ya sinmang majia hem lokalai bu majia nama chai bu chia mik mangi bu chia ayang ayat yu pe healing miracle atau hingau chia kawang nang dangi pango atau hengaulan mo pucalalan mo kamato mabay kay yupoy bagyalak sina ayang counselor lan chingmay lamlenga atau lan de yope chao tamlak sina numan okunemeng kamato lan nei ko na yung lak sina counselor lan de yopato yigna chalalan mo lan bay kay to kawang ya ngau ya hunangi de nipu revival ma to kawang ya ngau yulak sa oyente ngonangi nang umay buok lak kawang yu kama palak hakne kawang ngau ngonang nang an yu kama to long palaka yichi man nang nya yu kama to pu palaka kawang atau to man tong ngonang nang angi yu kawang atau palak ngonang to ke ni pu revival la cha chang cha bu ne yichi be moi man ya pu revival ne meng lak chine chilalan kawang te to atau ngau yu lak ayang atau kawang ya ngau to jonu nang gi se ocean moi man ya hu nang gi nang ngo pai buok lang kawang te moi man yu lang ne we chung mai lam leng sa to man yu song to ma pai lak ne ten tam na yu pa we yang so san balan yi so chung me cha ma yong kai anyo reverend apulan no man do cha ma yong kai ngai ni pu ngoi kalak krista pu mai nong ka do chalalan yak mangonang to kai to man moi lan ne chalalan chine moi man yu tamai ni pu revival la ya sanyali moi man meng ta pau se ayang ya chao angan mong yu moi lan cham se yu pu bang ya yu hallelujah wang tang ayen kawang nang da minyong panangi oh no ba je tempe oh shine chalalan moi ngonang moi lan tamai nang ya ngan so pataba ya walo ngayong pai na tapa we pai walo ngayong pai na tapa oh yung wan man so nang kanyang nang ato man nang ya chao yu pai ayang wang tang so palan so na tapa oh shine chalalan mo na hallelujah umano ato chalalan na sa itang ma oi man walo ngayong nang so na tapa ya ito nang tapa na ya ito nang so na tapa kasi adu yang magu yan na yang nang oi man ya lang ko na hindi ato maripay ala isu pesa nang ya o revival na meron tapa nang way kayo na ya nang kemang revival na meron tapa matong yung may chiya yang way ya revival na yung na meron tapa upa jalala na usin pa yung nang oi tantang pa nang ya walong so matapa kasi adu ya ay tinday buya apong ya daw buya kung community sumin man ngau kayong panang ya oh ya daw ninday buya men ya na tayo ay ang awang tang kawang nang ya chao angan soke moi lan ye ni buya no ba revival malang yibo yung nameng lak chine kung kamutang ma nang chao ya angan mo tuiling tambao se ji sumin me wong yu poi tolan na se upa ng mga iyo amen obe ji super sa lang Over Jesus Christ, our Lord, ayan mo po ang isi sa may maganda isin sa maamag iyan ang awala iyan ang kaumala. bye bye Baykay, o Chay, ay daw, sa chihipang yanan, wang inyem na iyan na, nang din mo yan mo yan, sa dihimang yan na sa chihipang yanan.
Kene nang miktiswa lokalay tamdigi. Upa nang awoy buji namin yung panang. Ya saya je yang bui. Yan chen kime nang miktiswa tine. Nangalan tumande. Awang nang yan yaw yalak me. Witaway ng kaos. Isumin me. Ado lokalay buhi pagbuhi tambuji namin yung fire. Wang tang kawang nang tiyupoy. Tulan ase upa ng mga yo. Amen. Mulan cheng asutetan gay. Anmay, God is good all the time. Kawanga mainang chinjinde. Okay, that's good. Konyak Baptist Church, Mon Youth Ministry. Akyang Yu, Tang Simlan, Krista Hayanga Pumanok Chingne. Hadome Yafanyanga, 5th to 7th July 2024 me. Tang Simlan Yaham Lengayibu, Spiritual Revival. Ükümpa Chinme Yenna Ngoya, be safe in the end time. Hadaw Ngawmik Pay, Tenyi Hadome Youth Revival, Taidam Tamanyak Tapay Ngonang, Hayanga Hadoba Revival Taidam me, Taman Pay Kunyongonelak Chingne, a new local laylak, a new counselors ne, Hayanga Tamanda Namnolak Pautiklak Chingne, Kada Wangmana, Nyakyanga Ngonang. Tauke me, Taman Pay Anyana Kunyolak Chingne, Nyakpuba, E. Shi Holak, Kunyoba Dawi Ngonang, the camera person. Your camera can be this side, please. Udo you go to focus me on angay. Taman by speaker ne. Paje M. Yaywang Konyak, Pastor, Police Baptist Church 6th NAB. Tizet mabu ongongonang tau kama chingmelam lenga. Taman by speaker ba cham yonglak jenese nang so ching matong nang. Camera kadalana zoom na miyang atamglak. Yes. Moilana pona yakpa ko ya. Hayanga iya pastor amay kunyo ba amay ngonang a new youth friendly dynamic preacher. Hayanga taman local ngamu bahay achieve nan konyak speaking ministry ma yoong maybu dynamic preacher jang ngonang. Hayanga I yabu sakoa taman fay former sako winyu KBCMY mabu Mrs. Hinglong. Hado ngonang tau gamba inok payong ba tanyi budaman camp speaker jase. How damnang anu I pay 6th NAB Police Church mabu long may ni sausan bay ongongonang imnew cham yonglak jenis dong nang. Speaker banyi bay ongbu pumanok among may ponaya nang. Thank you. Kawang ajalak pa moeman. Hayang ataman fay konyo ba nyubu chinga
wamsa sengha wamsa hadaw mo bungonang hayang teman fay hadaw ma camp director na China teblo pangkai. Where are you? Raise your hand. Oh, tôi có mẹ mong mày ya ha. Counselors, tingi bu counselors lan yu switching macam yung kay counselors lan and also the youth office bearers. Abu, president of Weibo Youth Office Bearers. Where are you? Raise your hand. Daw yi ko mangunang. Teman mong may pon ya imanda. Short kay hayang we have youth secretaries recording. Okay, thank you. Worship team, please stand wherever you are. Teman fay worship team, tawi ko matoy mo nang. Teman mong may ponia. And then who else? Who's your youth pastor? Abu, youth pastor. Oh, yeah. Okay. He's our youth pastor, right? We welcome him too. And we have one special deacon assigned for the youth ministry. Let's see his face, okay? Deacon Maupa, yeah. Please welcome him. It's okay. Hadaw ki teman fay youth tinyi bu youth camp teman hadaw ma siho bulan iman ma bu yang hadaw ba youth revival taidam namno dalak hadaw dang ma pumanok sausan balan sausan yulan cooperation palak youth leaders san cooperation palak anu members lan teman cooperation palak hayang teman fay kawang ya chau olak anyay na kunyo ba kawang chun bu kaya teman moelan mohiman daulak tang simlan mohiman daulak jine hadaw taidam kong kimbu tenyi sihaw dam bulan iman woi dalak achau sa nomanda China dam nang taw yupi bakya kani achau ba ada ba yongan ba kawang Konyak Baptist Church Mon Youth Ministry Youth Revival saa 5 to 7 July 2024 Ükümpa Chin mai yanna ngoya sibu maya fanyanga taidam kong kimbu awang mo akim dengoya we dalang onang tau kai ma pumainok switching gaya apa ya chamun ma mohiman tamayup nang taulana sopa nang monga yeo amen sa tobu taidam youth director wuyanga camp director wuyanga speaker wuyanga kong kimbu namno dalak kawang yalak po umbong opa. Mulanda Anmay, good evening. Good evening. Awang na mulana kaung bara munyong pa ado kibu hipak siyang iyan may muhiman tambu chingda sa kona yapu ane welcome ngawa teman panyiyong pa ito bu amot tawa chinga information chani tiya matanga ane ngani haka chona talak information chani hata paunang hado chingna yongnang awang na tawa laija hado kia inang tawa English mailak Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Hado ibu kaya mulanda yalak pa muhiman namyang dampa. Sa ibu kia taidam tani July 5 to 7 mong ba youth revival ngolak. Tama dia abang ba service atau kia ya tainang teman pe worship atau kia sa sodebu tani dia taidam wang tailak anu sa speaker hai chairperson imnya sa they have taken the seat timing program mo fedebu anu anyene ngainap 9 am worship ngolak tau kai 9 am wang yang till 2 pm teman ngani butai dem hadu kia ngonang tau pemachinga break ya yang earn 4 pm evening service hadu kia yalak tau kai youth landa anyai na
I would like to extend this invitation to please join us from the morning itself, from 9 a.m. Bring your notepad, your Bibles, and whatever is required, and please come and join us. We will have a worship hour together, and then we will continue with the day-long activity, okay? Yeah, you omo pulan, no. Ajirati nahakan, those who are not able to join us this evening, please talk to your friends, reach out to your friends, including your parents, your elder brothers or younger brothers and sisters, and please welcome them to this the service. And then, special request, Chimbu kunganyo ilak, and even on Sundays and other service, ma hada remind them yang hunang, chingmay lam lenga videos and photos, no. Mobile me worship ya wanda, you book wanda. Hada kibu mobile pe videos ya yang chagi photos ya yang. Let us not make each other feel uncomfortable. No, please let us not disturb the move of the spirit. Yaha chao tuiling wanda. Chingmay lam lenga hada to disturb them yang videos ya yang going in front of somebody's face, in front of another person. No, hada ki yang video ya yang hada kibu. Chingmay lam lenga share ni yang lak chingna hada special request. Chimbu akungda hada yalak pa chane tamnang ki. Anyo. Taya youth lansa chimbu ngonang nganyu hakan mu ngonayok yang boy okpusin na youth lana to lower deck ma chimlak chingda hada ma short lak chingda request na yang nang especially nang special prayer ya hukuma yeshikma special nang special prayer mo hukuma. If you're seated upstairs, it'll create a little inconvenience. We are trying to reach out no okpusin na counselors lang kiem yang yoblak yang boy. If you are nearby, it would make things a little easier for all of us. Okay, okpusin na amay ma to lower to short yang ato service attend na yang lak china ato yalak pa yo betonang ki. Anyo, nining 2 p.m. to around 3:34 ma pangba ma jinga gap ngonang. To wanda counselors lang to request na yang nang to okay. Chimbu youth lano special prayers or counseling na. If you want to talk to somebody, if you want to share your prayer requests and have a special moment, special prayers with the counselors, the time is open for you. Please come and take your time, including speaker pay namana hatu kipu time ya yang hatu prayers hai counseling ya bu oglak se hatu China tamnang ki. Tapi chamsa youth camp ngonang lots of inconveniences language ma yesheng bulan ngonang ngau yok bulan ngonang ta koi language is open. The English ma ngau bu oglak. You can converse in Nagamis, you can converse in English, whichever you feel comfortable, so long as the language is understandable to us. No, as long as the language is understandable, you are free to communicate and converse in any of the language you prefer to communicate. Information hatangonang, and you allow information ngokuma to jam yonglak, and you will continue to give the information. Okay, mulana hataba taidam jingna yobatan kay, and then. Let's all raise our right hand and say, I am special. Okay, let's all do that. Okay, I am special. I am special. How do taidam kaya? May the good Lord minister to each one of us individually according to our needs. God bless us all. Searching way pada rest of the hour ida panang. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. And all the time. Mungmaya. Mungmaya. Yong mungmaya. Tau haki yong ngonang. Tau. Tangau mandai be. Awang ne tau Lamwilak jingne achaw lai cha haki evening. Psalms Tola hymn 34 verses 11 to 14 mungu butawe hagi evening paikai asimba naulilan hayange ate chaya hayange yungwan pade nyama lilak tawe numande nyaupaning nanga ayin wanguye ngohu nangka nanga chinlo sangso hayange
mong may ayen yahu nang ka. Ameng pa ngau pu nang yi mapu hayang ngau lai ibu mapu lakto. Ameng pa mepu yanto hayang amai pa lingdo. Nang mong chang aseye chingmai chingne ngang lingdo. Tau Psalms lain bu chau lai ki idang. Krisama Jinda Wang Simpa Angbu Teman Pei Reverend Ükümpa KBCMY Ane Revival The new Revival Came Speaker Director Ane KBCMY Youth Associate Pastor President Mawiyang Office Pairs Lan Ane executives lan teya ausin awin ado taidumma umlak chingnese pai ngoya bai moilande mongmaye pone ya bu awang na hado ngawlan chaine tamnang chingha wangpeng atan lenyang ki soching wilak hado yitau ba hakia auba hado yupnok ala wi soyanga atau mau be sucing wilak atau taulak ino se tawa yup petanyang ki ating ding ma kaksu buhipaka kawang iye singyanga tinyi hakia wilak cingne se haki yong bua awang onang yup nok ala ane acing leo atau ki yong bua awang onang tokei yonga nyam se ane ninen se haki yong onang acing neo jembu pangyuha kaya yupume champa se kong na do itamnang tawasa manpei jone tailak taidam haki e hauganing taidam cha 5th July Friday anpong jembu hipak 4 p.m. Amay kambu hipak worship team lan numan kaye yaha hongliya lokai layanga tambu hado revival hem kaye mabu kata yahama hongli mongmaya tambu worship team lande mongmaya nang number chama searching wilak channel latwang KBCMY youth stock secretary number 2 achau lai iyang yublak nyuma ngipchim sausanyu waluwar number 3, Hemloklak Study Committee. 4, Kawangau ya Pailak Speaker sa haki unang. Sa ilakba sa teman taidam de laiha. Taidam mengopuki number 2, Achau Laija iyang yublak yuma ngipcem sausanyu waluwart sa yada hipak panang. So, kawang do you pay ba chao lai cha ikanang. Konyo ngau lai afung ban ma cha aliang tu ma bo ban de ngoye. Tang shim lan nang tang shim wan mong ong to nang tang shim wan te mong maya nang hang hi ling hu tai ling to hayang nang mong chang la nyek pu te wi to hapui tai to ya nang hang hi yen leng la kai to ba ching ne ka wang nang te ngau fan falak hang hi u nang te mong sang ne ta tem yi chi ma a nang te tak pai ne ta tem nang hi pak lawa tang ship ne yong oklak halan dong we sa yopuna ya sanyali wang tang ba kiminang bo chao bayin kawang nang kadunyu khadalan tuman he yoge sangbu yen khatane chia boy nang ya yang sabchi jamlu ba ya hadoki bo hipak mai yin mai moi man da mu jingne kawang nang de yalak bu minyong bu phanang nyai na chao bayin kawang nang bu noksa hongjong ma
chin la lan mui man tham nang hayang boi kawang ngui kalak mung huma iman me hayang boi iman gadu nyu yi hamaya mung buki ma bu nok sa phong jong ma hayim lan yushu yomai bu yo ka sang bu chok nga bu ma ota mai bu me kawang mong cholo yemai be noksa phong chong ma nyoi balan jude mong sangbu noksa lan ma ngonang hayim lan yu chu yemai yo ka sangbu anu ka shi rane meng yang ma bu hatu ki bu sangbu hayim lan ma ngonang kawang tani hadoba KBCMY lan youth revival tayama thanga hadoba e bongonang tani madanga taya madanga hadoba chinla lan kawang nanga we pa edam pha katonyu katalan tuman jude mong sangbu ka ye tuman okay sang lakhang ngo yenang tuman hangu yo ok lakhang boi kawang tuman uting lak pu tuman mong hembu nang hango nang thu khai nang ye lak pe chin la lan chu te mong chang aye nya ha de kawang nang hanga tam shi nang nya wa tam shi ani sa ma dang yang hangi ba program cha phai ma cha se linga jon ne ta lak hem lok la lan ngau i lak lan ani nang a chau ba ngau shlu bu ba ma nya wa tam lak speaker dang ngoi che kawang ye lak pa nang ya cha wa yom pa chai lak ching ne bai bu ka dalan tuman chu de mong chang aye nya ho bang dang ka bang nang e pa tam yang samai bu ba ma nang au cha yang moi ma nya yang yi ok lak ching ne se tuman aye nya ha bang dang ka bang nang om ngo ko yo se tia ma wang jo ne ta lak tu sho bang bang tai thum ni li ka wang nang yak sa da fa na fa yu poi tholan se ba nang mo ngai yo amen. sa taidum lim hem lok lak sadikum di
sa wongpong hipak chingne camp director hipak phanang Mumpung hipak ma, mumpung chanya atau kira chanya tamnang, ngai ni bu tau group activities, nah. For tomorrow, there will be a group activity at 12:30 to 2 p.m. Okay, that'll be based on the teachings of the speaker. Okay, you keep all the notes together. This is from the in charge. Okay, channel kopan boilang monang group activity ya. Here the information part of ibu. Dia abu atau speaker anu ngai nap so ma iya topik ya abu tau ma base yang group activity ngolang monang tau atau ma nama you notes sampai atau notes collect ni memang cingnya atau channel tamang. Anu ngai nap konta 11 to 11:30 mong ma healing service ngolak tau prayer need ni memang bulan tak palan payang atau healing service mo ombu oklak atau channel tamang ki. Tau ma ma jumbo service lilia combined service ngolak tau new palano anu alo sector mo bulano atau taide mo omlak cingna pai bu oklak atau yelak ba channel tamang ki. Thank you. taidumma monghimma phabuki yo patambu new anyu ana hemlo katambu study committee ungpongau ye tambu camp director numan muilanda mongmayanang kawanga numan ayen numan tuisaude muimansi akimne atau taidum akim ngui se yalak ka speaker yalak tau saude chingha tau mongmaibu minyong phabu chingha ngau ilak tini hatau awangba service wilak chingnes amin tai tau yanga youth ministry kaya atio maidam pikatambu chingne minyong bu phanang ane wungpungau hakia soko se bulana service soyang bhaima muilan sokolan khali maiki khande service khodom higina maiki ko muidu maiki ase ko kiman ase sob to ekbar khibi wala idu kotha janai di ase adu yala gongpong sibu ngawi che hang ayi ka mu aching habu suggestion chalibu inaga kuribo lagi inala nuide hulibi muila site pa mui tam ina hulikina hole thakana guna mo ina sala kotha ide youth kan amian hulibi general bhali hulibi na ekta ki dekhi gule sorry moi nagamis kuida do hulibi do lop youth kan amian buji bole ni mide moi du ko ase olop special program na dangor program thuri inala time de do olop printed program thaki inala time de time mangi na ina gana gabo nuisukle kiba gulido olop muilai sapte gwa idu mui ini suggestion or ideas olop phapna grol dibi khraigna chutu manubi dangor manubi guna muidu muila phapna idu olop na bungjanis na ekta printed program de kida special program khonde lamba bonai idu kido amian time mangina na over lamba singing competition nuisukle dance competition ina janis na over ina dikhado printed program de man sundur na dikhi idu habado ina nukurile do kina hole thakana wena moi hatai question moi nichar idu hakado moi idu youth nimide hulibi general nimide hulibi moi idu do moila bhabna idu moi ni koi diala ase aru chudi amnen hunolomon hina ina thaisok libi forgive kudibi guna idu moi akide chanai di ase aru sa taidum de ilakpa la iha number plima kawangau ya pailak speaker sa speaker pada hipak angatau nang sa ida pun ya pune se teman mui lancam se yongha mulang so thayo respected
Pastor KBCM, Board of Deacons, Youth Ministry Associate Pastor, all the youth that are coming for today's revival programs, camp director, counselor, recording secretary, KBCM youth secretaries, worship team, KBCM youth worship team, the entire believers. Tia hatokia kawanga temanda moye mana tampu cingne awang na kawang da menyong bu panang. Hatoki bu hipak amai yang ayen amai tolak cingne. Mula ne yo pertanyaan ke. Taukia kawang teman tia hatokia ayen amai mahawa tampu cingne se kawang da yelak menyong bu panang. KBCM mongma pastor woyanga ausin staff lan ngonang believers lan ngonang nomana yo pecam bukaya yo petan bukaya tia teman hato taitem akung wang oklak cingne kawang teman cambungi ya yo nga mungmaya taibu hayang menyong babu hato China tamnang hato taitem cingna se ada phone call lam hado kia tawyangge yo nga tayanga teman pai youth associate pastor ida ngau yanga tawa nok moyang bahe menama nok payang bahe mai namanda hado kia ngau ka kaja se ngau yi la kaja se yanga yo nga tayanga hado kia yo pai kama tayenya wanda kawang lam epu se tawa hado kia tay tawnang anai kawang da mayang bu panang hado taitem cingna tawa 2 days fasting ya yangge in different way God has spoken to me to do some miracles and wonders and also to break some stronghold in the youth ministry. With that message today I'm here and I believe that this revival will be a challenge and also life experience with God. Tau ngau bua naman kong kamuda tau request na meng hunang pase woyang a board of deacons landa konyak ngau yang phay ma KBCM matang taibu 9 years running na meng nang Nagamis Hindi English ngau ngo bu chingna hadoma chenga yuwang bongoklak tau khay konyak meu ngau lak konyak mi yising bu Nagamis mengaulak se hatoki nya tepat ngawan da konyak pane meng yang adwa hatoki hang ngau pe no se yete lak chingna se ado namanda China damnang awang na dia akung wang buya ado language chingna se ado fluence ektan noha hoi jabo. Why? Because Nagamis ti koi thakha laga do dia all of a sudden nega change kora laga do inega se itu bra what language am I speaking? Amiki laga language kuise itu laga te moram bra target no kuribi. Hulibi itu laga message itu laga language bra amikhan ki pongcha bole parise. Itu bra amikhan ki blessing pa bole parise. Itu amikhan honi gina chawode ko gina itu koi dase. Amikhan do inega laga picture khan nai amikhan laga church to yadi disle moi hi pisi dikha bra mo do pesi sorambe lage maybe nega sundor thakisini ki nega tikon balago debe koi thakise sabido mode man sundor aso to amikhan la church to man sundor na dekhe lebi sabido koi thaga nisina stage to alak thake lebi I give all glory to God sab karne bhi isor ki ami thanks ya edu koi dia se amiki dia laga theme ada babu hado thema akimba chinma yan ngoh ya be saved in the end time. Revelation chapter number 21 verse number 27 hado phangona. This particular theme tonight I will not be speaking. Tia to hado particular theme to yangawlak. Mostly on Sunday
hado matawa ngau laksa tawa hado ki tenenge toya ta hengo sibu hayang pai taman pai kem director ba ngai nia hado speaker hanging ngau lakai hado mataman hado ki achenga program ngo laksi bu cha yang yong mong mainang tomorrow all the youths if you want you can carry your pen and notepad also kali duita teaching nishinabi thagibo edu karne notepad bi loigana aile aru bisi bhalo bode kali du special phat banai gana khabode kogena edu bi apni kan logode koi dia se kali laga to ala khobo and then Saturday evening samdo ami kan mostly spiritual and physical healing service to be ami focus kurubole monase and then Sunday morning to team ko bole monase aro Sunday evening de taman yanyi bu tau yang phai katalana hanggang olak wongpong hanggang olak hado chengma dawa Sunday evening mato hado ngolak. Before I go further, our God is orderly God. You should always remember that the man katwanga orderly and decency God. Tau jing ne revival paiwan da hai tumana emotional. When it comes to a revival, we are so emotional. We are so deep rooted in anything. Like tau jing ne tawa tia ihu bua God is utterly God. That's what the Bible says so. Itu karne each and everything should go it in decency, in different way, but in decency. Ekdam tik tak kurigana chawol lagi de itu kuasa. When Jesus was in this world, when he was in the ministry, tai itu pitibi de ministry kurigana thaka homoy de. He met them said, or he spoke to disciples. Disciples kan logode tai pra kuado. Tai kan iman prathana kurigana, iman dinrat thakigana 5,000 manu thakise. Holibi tai pra kuado. Inega phatto, inega bi khela bole pare. But one thing he say, make them sit. Iman the shot na damdo. Let them sit. It's very important. Decency. Iman shot na damdo. Tau phema miracles, wonders hado ling lagaja. Taukia iya 5,000 people were fit by Jesus Christ. Youth kange ami especially kobole mona se. In this revival, don't take it in emotional way. Apni ito to revival de ekdam transmit marabra, music tik pachabra, noeleba ekdam manu gana kurigana dikhabra. Apni don't do it in emotional. Holibi pavitra atma ami ke kinaga kotha kuribo. Aji itu laga revival de moi kinaga salvation pabo. Aji itu laga revival de ami laga life kinaga ekta change hobo. Edu sabole. Itu sani bole bisi jururi ase. What for revival? Revival la hang chingna tamana yanenge. To renew taman life. Amikan laga life to renew kuribo ni mete. Mukan laga life to check out kuribo ni mete. Just to think that spiritually ami to alert asananai. Ya hamata wong nang ya isi. Ya hamata wa sawi de tai boya paye de ye paise. Hato lai lak chingna taman. Just to renew spiritually and physically. To revive ourselves. Revive. Ami gana kuri takado tik nai nigi. Ami pratana kurado tik nai nigi. Revive yourself. To repent. Revival. Yapwa chaile lakting ne. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Wow. Eman congregation takinabi. Mochorbi na jabo itu brado na. Nicu laga osore tagakan ge ekdam hat enega milaga na praise the Lord enega ko bedo. Itu hi problem ase naga Christian kan amikan la problem do church ti aile do funeral service nisina ko do. Ekdam boibo homakan homai thakibo na aro enega boi thakibo. Jaboti gule jabo khara koribe gule khara koribo enega ase. Praise the Lord. Alap enega to power paise ida to. Ekta kam koribo. Ami itu topic jabone ga kusile ekta kam koribo lola ase. Edu we safety buha kan. Apni kan we safety buha kan ekla ekbar khara koribe to. We safety masat bulan chamo yong do taulan omyang.
we safety kun buina enega wala de boa kan do itu bi apnian bi include ase itu kan do khang bi pukhi na aisine kyo apnian bi khara kore ekbar okay sit down apnian ki assignment dibo de please sit down khara koribe gusile itu amigan la media manoi khara hoye ja ase aro itu line de this row the middle row please stand up ami assignment na dibole ase please sit down aro itu row eklak pa khara ho jabe please sit down itu laga row dikan pastor kan ba loigana itu laga row ekbar khara ho jabe please sit down aya khara hobi smart ekta bi nayo olap smart pra khara korbe na phat bi na khai na jabla etia first uthi ko khan ha kobi do aya bazare thaka muthia bi man do awas to komti nai do ha kobi etu kan kobi le etu kan kobi lo itu kan kobe yeah itu lagai awas ni itu kan to kiwa what the band to decide itu kan ki kusile Very good. itu to khara kurna kobo ha apni kan othi kana tikha do na mu to komore phikha ase aya olap ha ene ko thibina yati dikhise mo ta to de 1 2 3 olap speed pra korbo 1 2 3 Praise the Lord. Itia he 32 tatu dikhise de no la to poila to dikhane Revival means to rebuild. Biya hui cha laga khor ita puna nishina just to reveal or just to rebuild yourself or your family. Yo ya yan linga ye lak ching na. Na konyak ngau meu yong mai nang bu wa. Linga ye bu. Rebuild yourself. The man ayan Nang hai to ayan da lai ta wanda there are many things to be corrected. Bishi chaka de mekhan laga life the correction bishi ase. Edu kane rebuild gurbo lage. Church de revival de chabi de koabra ama papa bra koabra aha khan jeti bishi ase te. Itu laga revival de na chale to blessing na pabo de koabra phui bra aha khan bishi ase te. But let me tell you one thing. Fear God, not man. Today, as we were worshiping here, I feel something. Amigan laga majode, amigan laga youth kan majode. Ama baba kan kane mon duk khwa kan youth kan asate, depressed kuri kana. Edu karne, when it comes to their singing part, tai kan gana kura dem de worship kura dem de iman lok khailai Taiwan da. They thought that it's kind of, I'm getting something special. When you come to the stage, apni laga emotional pra, apni nicho prabi ki kura se na jane. Apni laga problem ka no hai. Family laga problem bra aha. Yadi youth kana se. Depression bra aha kan bisya se. Itu bra ami kan logo de Satan bra nechitibo nimide Pratana kuri lobi de 2 days ami pratana kura dem de hodai 5 enega dikhai thake umage etu ki ase ami na jane pasta manu ase de ko asabla etu karne I do not know how many of you kiman manu ase etu to bia ase phala ase ami na kobo hoile bi pasta manu change hole to change hoise de 2 days I was in fasting for this program and the Lord told me that 5 itu pasta do kuna se ami khan laga majode
depression manu hoi kana asenege noi laba monduk hoi kana thakana asenege apani emotional itu laga revival to lobole ne dibe dia to ngau laka repent. The consequences of sin is danger. Naman monglap daw. Naman lingaye daw. Naman hataw anu toy lingango punemenga ma. That is danger. Atu nemeng lakacha sibu hataw ngaho nangge. Sin. Teman katong nyemango wanda. Anu pangbukaya. Anu temanda. Lola mata bukaya. Ma bukatalan. Hadaw kia teman. Juda yenang. Juda ngoyabot tuyeling. Mug ngoyapay tuyeling. Na ngoyapay tuyeling. Yingi ok, yichay ok. Yingaw ok. There are many things like that. Okay, tiya to ngahupa. Repent. The consequence of sin is danger. Let me pray. Dear Lord, we thank you and praise you, Lord Jesus. I commit this sermon into your hand. The entire believers that are sitting down here, speak to each and every one of them, Lord Jesus. Today, this evening will be a blessing. And Lord Jesus, this evening will be a transformation in our life. This message, even myself, I commit into your hand. Thank you for hearing. In Jesus' name, I pray. Amen. Number one, spiritual and physical death. Repent, otherwise the consequence of sin is spiritual and physical death. Taman mong yala punameng ma. Taman yichay lay punameng ma. Yaha malilak. Nang ayan chin yalawlak. I didn't say. That's what the Bible says. Romans chapter number 6, verse number 23. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Pap laga kam gurado, muribo, mura laga se, ano trailing bunemenga ma, lilak, you will die if you do sinning. If you're continuing in sinning, you will die. Spiritually and physically, that's what the Word of God says. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. But the gift of God, kawang mapuhingawa, ayan chilaw ngolak sinang. So, the consequence of sin, if we don't confess, if we don't far away from the sin, we will be dying. Yahama, maima, ayan chen yalawak pa. Taman hataw kiyang ngolak. Tawgay, taman yahama, liyanga. Yahama, mukmautaya. Yahama, namyangataya nga. Yaham mongchang yeep okpa. Atma laga mun khulibole na pare. Atma laga suku khulibole na pare. Atma laga kan hunibole na pare. Inaga hoise kule do. People may say you are okay. Manu prado thik ase, pal ase, itu manu do. Bishi pal ase to kubo pare, but you are die. Apni to muri kana ase. You do not know what you're doing. Itu kane. Ami khan laga life te achiche kuribole bishi jururi ase. James chapter number 1 verse number 15. James 1:15. Then when the lust had conceived, it brings forth sin, and sin, when it is finished, brings forth death. Kun mangsu laga icha, maya mongbu tuy lingbuni menga ma, awang na taman chuday menga tamnang. The lust has conceived. That's this inside of your heart, inside of your mind. Apni laga monde, apni laga heart te, apni laga dimag te. Itu tabra pukhi na tagiro. Edo kitia bani concept kurado pet pitore thakado deliver kuribo joto mura laga se. Book of James chapter number 1 verse number 15 de kwado pap pet pitoti rakhya thakado apni laga mon pitoti rakhi na thakado eto do ki ase kole do last do mura laga hobode enega kushide.
Sin is very danger. Paap to inaga khatnak ase. Amika nichobi na jani ke ki kure ase. You do not know what you're doing. Dimag pura kam nukura hui jai. Nicho laga life, laga future to ki ase na jane. Yo ya yen, hanggang ulak gising. Lupa yap nang, hemo lok nang. You may be a worship leader. You may be a church leader. Whoever you may be. But when the sin comes save in your heart, apne laga mon pithode, kitiya do pap to, na? Ami ase na kobode pap to. Slowly do tangor he jabo. Little bless. And then you will realize, Rajasthan de Campl kun bra Campl jane. Campl, anybody know Campl? हाथ होता है सब तो Campl जाने ना निकाल लंबा थका दो पानी भी बेसी खाई गो ना ताई दो ये तो Campl दो नागामिस से कोबो ओलप सीधा हो बोले ठंडा दिन दे ताई Campl मालिक तो Campl लुई गना है सब तो नुती केनाडे स्पेशली राजस्थान मानो खान तो रास्ता ते हमारे गना बेराई दो तो Campl लुई गना बेराई थका दो ठंडा बेसी लगे से अपने गन राजस्थान दे चाय से गुले जानी बो विंटर भाले ठंडा बेसी लगे इनका चाय थका दो दिसंबर डे इनका बेसी ठंडा लगा ब्रा एकता हट अमी खान दो खेती लगा खोर एकता इनका दे मालिक एकता पाइसे कोई तो मालिक एकता पाई गना दो Campl मालिक तो ले आएगा ना इतो मालिक खेती लगा मालिक ओसोड़ आएगा ना Campl मुचुन दो बेसी दुख पाई जाइसे इतो ब्रा ब्रा आची राती एक पर रुकी बोले दिबिना आना को से इतो मालिक प्रा को से आया सदी इतो ले किला को था से अपने दो मान तंगोर Campl आमी लगा खोड़े मान छुटो आसे किने का पारी वो कैसे नहीं Campl दो ताई लगा बॉडी नुकुसी बो खाली Campl लगा माथाई घुसाई दिबी नगा कुछ कोई Campl लगा माथाई घुसाई दिबी तो ठीक है Campl लगा माथा तो कि माना से माने ऐसे तो घुसाई से कोई तो आस्ते ऐसे ठंडा हुआ बरो तो Campl तो आस्ते जाइसे पूरा Campl दो खेती लगा खोर पितरे पूरा चाहिए जैसे मॉर्निंग पंक्ति से मालिक प्रा Campl के उठाई से ले खेती लगा खोर भी फंगेगा ना ओलाई जैसे sin is like that खेती आमी खान लगा पेट पिथोड़े ना गुस्सा तो मानो कुछ मारी दिबो इनका फपना कुरे था किला तो लास्ट तो अपने न जाने का बम को ना मारी दिबो मारा पचते मारी दिबो दे कोई तो कौन बात हो ना मारा पचते मारी दिबो दे कोई अय्या मुझे पुला मारा दो ना आमी खान when the sin conceived that bring forth death. An example, Anania or Sapphira laga tuida. Itu laga example like takobo. Taijundo PC believers pal like tatagishade. They were good believers in ancient time. PC pal Christian ganase taigando. Walibi taijun laga mon pithode papana kurado taijun laga khiti olop bikri koribo. Chaka olop bikri koribo. Mon pithode papana kurado sabido. Iman mong mataibu af Anania Sapphira ne. Allah benega loigana Peter के तो आधा ही दिखाव दे आया मोटा मैं की डिस्कस करा तो भावना करबे तो praise the Lord Peter के तो आधा ही दिखाव ना लुकाएगा ना मोटा मैं की kan पापा आमा kan olap लुका लोग important কথা কইলে आवाज नलाई तो Peter के तो olap दिखाव दे इनका कुछ होला आमा ब्रा तो जान करबी इनका भी कोई थाके होइले भी मोटा खान दो ना यदि थाकाला मोटा खान तो फाले आसेले बे कुनबा जाका खान तो Peter के तो olap दिखाव इनका कुछ होला चाहिए चाहिए ना तो ताइचुन पिका लगा दाम तो पूरा दिखाना है तो पीटर कैसे अनने आइतो तो मिसा से इतो हाथा दिखे लगा नहीं से कुछ ले नहीं पीटर इतो ना फसा से कुछ ले स्पोर्ट टी मोरी से क्या स्पोर्ट टी अनने मोरी से सफरे भी सारी वारी लगाएगा ना एकदम ताइला मोटा तो मोरी चाहतो न जाने लेवी लगाएगा ना इन्हें का ऐसे बोला आदम दे किन्ने का सो कैसे ले मोटा बड़ा पैसा पंचाई से आया मोटा तो तीन नबी मुड़ो मुड़ जैसे तो अपनी तो इचन तो ना आधा ही दिखाई से तो कोती ऐसे physically dead इसलिए ताइचन physically dead इसे इधर करने आमी खान पाप के लुकाई करना नराकी बोला के तमान मोंगजांग में अनु लोई अंगलाक बोंग hallelujah when you come out from the sin let me tell you, you will be the happiest one. Happier
happiest boy, happiest girl, whatever it is. Young among my life, I have done something. Ami ke ki kun braki kurubole paribo. I'm no more the child of Satan, but rather I'm a child of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Libi kun ba to bhoi lage to papara jabole bhi bhoi lage. Number 1, if we continue sinning, spiritual and physical death. Spiritually, ami khan murile. Ya hamat tuman li bune menga ma. You would not like to pray anymore. प्रार्थना kurubole mon no hobo. Phat khaili bhi hazim no hobo. Jitna bhi khao, आपका पेट में हाजिम नहीं होता है भाई. अपने लगा पेटी छापले न पड़िबो. खुशी न थकीबो, शांति न थकीबो. अपनी किमान टोपी मारे थकीबो, but your life will be kind of like feeling empty. अमी लगा life तो की हुई ना. गुस्सा बड़ा फोटा, tension बड़ा फोटा थकीरे. Come out from there. Hallelujah. And then tell bye bye. Hallelujah. Everybody say bye bye. अच्छा. Money no ide. Muido station ni चाहते हैं bye bye को तो बेशी तांगोर और बगैर आज तो क्यों ना जाने. Number 2. Number 2, the consequences of sinning is separation from God. The man anu toiling ango pune mengama, and then when we enter into a temptation, we will be separated from God. The man akawang mapuyan ang ulak. Alak kuy jabo isur lagade. Church dito wahaybo. You will be in the church. Manugana kuya se hallelujah praise Lord kobo. But you will not feel the joy and peace in your life. अपनी लगा life देखता खुशी संदे feeling एकता न होबो. Church dito ऐसे चाइसे ना मनु वहाँ पर ऐसे पुइसे पासे पर offering उठाबो कोले तो अपनी प्रार्थना खुर बोले होती ना ठीक पर announcement खुरी दिसे कोले तो आची की कोई से हो कोई थाकीबो. एनका लगा एक दिन church दे पुला तो बम्बो बरा पुनाई थाकी तो ना बम्बो लगा church साधो यदि youth खान तो बम्बो लगा church कोले तो क्या लगा बम्बो लगा church ऐसे अमेरिका लगा टाइम तो ना बम्बो बरा पुना लगा church से जाए थाकी तो एक दिन preacher तो पाप preaching खुरी थाकी चले एक ता अम्मा तो बम्बो की बेरा चूहा की साइज था तो चूहा ऐफले बोला से ताई ऐफले से preacher तो टिक कथा खुरा से होली भी ताई तो चूहा एक लगे साइज तो preacher brado pastor brado अपनी लगा मंदिर गुशिसना नहीं गुशिले गुशिसे कोते गुशिसे तो लास्ट लगा बम्बो चिंदा दे गुशिसे आया अमीखं when we don't concentrate when we are far away from God अमीखं किते ईश्वर बरा दूर हो जाबो we cannot concentrate worship करिबो ना take my heart do ko bole bi heart to kota se ifle heart to ase to ifle take my heart ifle ko mod bi thuri na bi korbo de because you can't concentrate you are being separated from the Lord. Isaiah chapter number 59 verse number 2. Isaiah 59:2. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Hallelujah. Apni laga pap, nangalingwa nu kaya, ganda soch, ganda योजना, विचार, आपका दिल में, आपका हृदय में, आपका दिमाग में ये सोचता है, इसका वजह से you are being separated from the Lord. And then the last verse says, so that he will not hear you. ईश्वर ब्राब लगा प्रार्थना नहीं बो, ईश्वर ब्राब लगा गाना नहीं बो, नंगा लोग पुहेमिंग ये चालक, नंगा योपू गाँव ये चालक. Even tonight, this evening, ईश्वर ब्राब तो head count गुरा से, whoever is sitting here, God is counting your head. हुल भी कुनवा लगा मंत्रा तो न गिंदा हो गिंदी न कुरा हो जाबोते. Why? Because you are enjoying in the world. पृथ्वी दे enjoy कुरा से तो अपनी दो. ईश्वर लोगों दे enjoy कुरा नहीं दो. And that's why the word of God says, rejoice in the Lord. Bible दे तो लिखी से, प्रभु में आनंद रखो. प्रभु लोगों दे खुशी थाकी भी खुशी. Not in the world, not in your mobile,
not with the things of this world. Ito prithvi laga cheez pura nohoy. Huli bi Prabhu logode anand thakibo laga to. Huli bi when we are separated from the Lord, we will be so lonely. Kode jaile bi akila hoi jabo. Eman mitha bhat khaile bi meaning na thaka hoi jabo. Dam laga kapara bi thakibo. Apani ke sapra appreciate bi kurbo. But let me tell you, you will feel empty. Apani khali feel kurbo de. Apani khali feel kurbo. Halibi isor logode thaka dem de do. When you are with God, you will be happy. Ekubi na khabina. Roti ek to halibi khabina. Chapat phatta halibi pendibina. You will feel happy. Praise the Lord. Hallelujah. The consequences number 2 is if we do sin continuously, you will be separated from the Lord. Tiningani bu chinlanan, tangsimlan, the youths. This world, etu prithvi do na, bisi safe bi ase. Technology alak kurigana, weapons alak banaigana, puhigana kam kuribole bi bisi ase de. Holibi arubi negative point do, amega laga life de, etu prithvi do safe nahi de. This world is not saved. Kunaba do, etu ki swim kurigana cha. They will swim in this river. Future harai jabo, Isor logode alak hoi jabo, na? Eneko hoi jai thaki de. Etu karne Isor logode alak nobe. Judges chapter number 16, verse number 20 to 21. I'm not going to read. If you want, you can copy down. Samson do thai takarwa sabse Israel khan majote whole world ikobo. From that time till today, Samson nishana do manu do takat nai do. Tai laga chuli kobo na takat kobo na lion tiger laga muk phatawa na. Tai do takat ase. Bishi takat dongi ekta laga hati para pura Palestine ke mari bole para do Samson thakis do. Praise the Lord. Hulibi yati Judges chapter number 16 verse number 20-21 puri bido. Samson did not know the Lord had departed from him gushe. Samson brado tai laga life para Isor chai jado chana nai koi do. Kile tai do nohua laga ganda kam gushe do. Nukuri bide kwa laga ganda kam gushe do. Aru tai logate unique gift ekta thakise. Eitu laga parte thuru bole dise do. Tau ching na ima buwong ima kawang apabu angan hado kang kamo mata yang. And then Samson did not know the Lord had departed from him. Isor do chai chai se enga kuna tai chana nai do. Kawang teman phai yana tai bono. Taman anu linga ngo kama ia yesing bataya mala kachayo. He will just go away. He will just go away. And then you will be feeling loneliness. Today, itu prithvi de, BC youth khan, kali itu ki touch kurbo holibe aji kobole mon ase. Many youth, kile suicide commit kore. Many youth, kile takhan lodi nichu ke hurt kore. Many BC youth khan, kine ka hogera nichu laga life ke khin lage. Nicho laga life ki kin laga youth kan bishi lok paise de. I have been to different place. Enega laga youth revival de. Ami kuno ba district de enega gona cha homoy de. Youth kan logo de kotha kora do na. They have different kind of problems in their life. Isor sade do ahibole mon nai. Isor takhan laga prachai ja do takhan na chane. Enega laga problems bishi face kore de. Isor ke chabole netibi. Apni pap ke rakibole mon ase na. Isor ke rakibole mon ase. Achirati itu apani nicho berarti isin log lagi. Praise the Lord. Hallelujah. Number 3. Tuita atinda number de. Ami tinda hai kobo. Hum for yourself. Nicho ki heart kura. Pap kitia pap kam kuribo. Kitia temptation de giri chabo. Nicho ki heart kuri de. Nicho laga life spoil kuri de. Nicho laga life spoil kuribo. Saddam Gomorrah pusti city ekta do ganda jaka ekta thakise bibichari kura bishi bia kam kura laga jaka ekta thakise etu karne tuita angel ahigana
Lot aru tai laga maiki duita ke koise chalo edo Sodom Gomorrah ke to ami cholai dibula ase I am going to destroy this city Israel chahatem de ami edo imagine kothakise how that happens Itia to Syria aru Turkey aru Iran machore do dekhan laga chaka de hoi jaise ami kobole mon hoa do Lot aru tai laga maiki duita ki do power warning dise do Genesis chapter number 19 verse number 17 de as soon as they had brought them out angels para tai khan ge khor pithore thaka do tani gana olaise koyo hallelujah praise the Lord as soon as they had brought them out angels para tai khan ge tani gana olaise koise they have been pulled out iman nokmong mangopu Lord and his wife were pulled out one of them said flee for your life ekta angel para koise yo ayen lak chingna nang ayen salak saklak chingna nang tama phatto taido mamdo you go flee away just to save your life hallelujah praise the Lord sometime ami youth kan logode counseling kura dem de ami laga sati khani moila dushman ase ho moi laga sati khani moi laga saitan ase ho enega koi thake aya sati khani moi laga saitan ase koi nakhabi enega koile saitan khan logode milai gan aya to endo apni to kun ase enega hodi thake to moi bi khai jabra moi bi saitan laga bacha hai tai to sati khan logode alak itu po ado ki koi Lot aru ta laga maiki to thake to olaisi to polai bi run for your life na don't look back one thing the angel says apni khan aru piche din na sabide hallelujah praise the Lord piche ne na sabe tok phai de lai ta ye lok tok phai de lai ta lai na sabi koshe and don't stop two things he said arun naru khibi koshe naru khibi de anywhere in the plain taka de naru khibi flee to the mountain or you will be safe away apni do plain taka de kachi mananga tak talak tairo phatto until you reach the mountain apni pahar area na pongja tak polai bide hallelujah praise the Lord verse number 22 but flee there quickly because I cannot do anything until you reach it Lord pray ekta request koise ami do mountain to polabole na paribo etu karone pusti ekta osore ami chawole mon aso ho enega koise etu karone angel pra koise okay I grant that apni laga application to grant koise chabi enega verse number 26 but Lord's wife looked back and she became a pillar of salt kitia ami khan nichu laga life purana nichu pra khai gena na khabo de revival de pai ami do na khabo kin lagi gena phelai dia aru edu wapas ka edo Lord's wife to tai bisi bhabna korise to moi laga pusti moi laga khandan manu khan moi laga edo sati khan enega bisi bhabna korina isor na saini ke guna olop saisele tai do itabi Israel de do edu laga chaka de do ekta ase pathorik the Lord laga kiba ase koina maiki phoi jala ase edu karne let me tell you ami khan nasabode nukuribode yelai lak yaha lak hadau to yeling lak iyang phaida to mana yelai lak bongbong praise the Lord otherwise literally you may not become a pillar of salt apani do edu literally to hobole no hobola holibi that will destroy your life number 2 Judas Iscariot do Jesus laga disciples ase he was trusted by Jesus Christ tai do ekta finance secretary ni sinabi paisa kan manage kura manu bi ekta thakise to na paisa manage kura manu bi ekta thakise etu karne sob tai ke trust kure sob tai kam tai ke pothai hulibi Jesus ki tai bikaise to verse Matthew chapter number 27 verse number 40 sabi I have sinned tai kuse mui pap kam kurise taw anuling yange he said for I have betrayed innocent blood tai kuse ami pia manu laga phal manu ke bikai diside
Pal manulaga khundu ami pra bikaisite. Thukai disite. Eneka koise. He did wrong. Holibi tai to repent hoa nai de. Tai mon change kora nai. Isor so de map mangena. Oh Isor, ami ki map kuri dibe na. Apani ki bikaise ko nai to. Verse number 27 verse 4 ami kan sama de. What is that to us? They reply. Then your responsibilities. Eneka. So yati pra ami kan 27 verse number 5 puri sekule to. Judas threw the money in the temple and left. Then he went away and hanged himself. Tai nichu pap kam kurabra, tai nichu laga kambra hang kurigana morishade. Ami achi kobole mon hoado pap kam anu yoya lingpu anu kaya yoy ching lam pangadamna. Yoya ling hapu toy pangadamna. It will never be a success until you go back and ask forgiveness to God. Isor ke map na mangatak. Isor ke chayga na map mangledo hobole tagisito. Holibi he didn't ask the forgiveness. Jonah laga to amikan palbra chani kana se. We know very well about Jonah. Tai ke kuise. You go to Nineveh. Apni Nineveh di chabe. Tari thakan laga manukhan ke preaching kuribe. You go and preach. Eneka kuise. Holibi Jonah bra ami kobo one thing let me tell you. Jonah to tai nicho muri bole. Tai nicho mas laga pithore chabale ticket to tai nicho praloise de. Ami khan bi nicho laga kambara ami khan laga rasta bishi block hoide. Nicho kura laga pap kambara ami khan khandan manu khan ke ami khan laga chat de ami khan laga church de ami khan laga believers majo de edu bishi problem hoi jai de. Jonah he said, throw me because I know I have done something wrong. Ami hi galti kurise ami ke phelai bi kuise to. Praise the Lord. Moi ke phelai bi ami galti ase. Ami tik nai. And the entire people that are in the sea, they gather. Takin chamau kuna tagi phelaish. After that, the wind, the storm became calm. Ami kobole mon hodo. Tiha tawanga hubwa. Yoya lingbu anu kaya. Yoya pabu. Hado kaya temana. Libu tatan dangoi se. Hado kia ngok kalaka chayo. Okay, tani ta macam dabo. Anyu apalan. Yutlan. Nangatay nok. Tawa to te mai sahai ling nang bude. Tawa to hai ki nang bude. Ngau nang bude se nanga. Hado ki ngono khayang buyoy. Nanga ling bu tui. Nanga ngau bu ngau. Tau te chamatay lay lak wangpong. Praise the Lord. And then am I on the right track or not? Ami to hosa rasta de thik rasta de phira asna nai. That is very important. Itu bishi important ase. Hebrews chapter number 4 verse number 13. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Hadama, Hebrews 4:13 may bua. Isor laga osore do. Isor laga sugudo do amikando sab to naked hidiki koyo. We were just laying before God naked. Naked as nothing even hidden. Ekomi lukavole na paribo. Chupa chupi laga. Kami lukavole na paribo. Phone de. Misa misu laga picture sa. Misa misu kam kora. Ama baba khange lukai gana. Chat kora. Instagram, kiki kram asaji. Beshi kram laga na se. Itu khange. Na. Luka luki na papa ama khan na chaka bra. Itu kiki as Instagram. Pora khuli gana rakibo. Ama papa to na chane. Apni rom bithore jayega na. And that's why the law say, everything is naked before me. You cannot hide anything from me. Hallelujah. Kunwa de to moi ki koi asane ki ajib ra to no Instagram ma. Internet. Games khilibo. Ki khan kuribo. Luka gana church chabo de. Kholo acha aibo. Chai thaki bidai kobo. Church chuti hula aya. Chuti huse. Mu to football khili kana khatam hona to. Aya. Kun logo di khili je. Mu ekla khili thaki je. Aya. Football bhi ekla khili ni ge. That's why before God everything is naked. Etu karne come to God. You cannot hide. Hallelujah. Numbers chapter number 32 verse number 23. Etu bisi phal ekta ase Bible verse. And you will be sure that your sin will find you out kuche. Apni to yad rakhibi de.
naman mong chang ma naman hataw tay taw ya nangaling pu anu kaya ni cha pa hataw anu nang yam pu taw la ka chayo nang yam taw la ka chayo si nang bu. Praise the Lord. The work or the sin that you have done, and the sin will find you out one day. Ito laga papra pisari ka na ahay bo de. Ene ka Bible de likhina ase de. Apni bhavna karba bye bye ami to safa safi ase. Holibi this sin is very dangerous. Sin do beshi dangerous. एक दिन एकटा बदमाश छोकरा दो इधर तो हिस्ट्री को आदम दो सब मनु इनका सही दो एक तो ही युद्ध खान दो ना एक दिन गोले दो सब मनु लगा मुक माथा दो ऊपर आओ ईश्वर लगा कोठा गोले दो डाउन हो जाओ चर्च ते प्रेज द लॉर्ड एक दिन बदमाश छोकरा ता लगा अम्मा तुझे नहीं थकी से कोई पापा भी मुरी जैसे ता तुझे नहीं थकी के ना कोई से ए छोकरा ए तू मुर्गी तू मुझे तो एक लाया से ए तू पूरा मुर्गी तू कौन की भी खावले नती भी मानो की भी नदी भी अपनी ठीक प्रसाद थकी मैं तो खुरी लोबले चाहे से दे कोई ना चाहे को तो चाह तो ताई तो इतना तो अम्मा चाहे जैसे इतना तो एको भी नुकुरी भी तो कहो तो होनी लिखे ताई तो मुर्गी थूरी के ना तो माथा ते टिक काटी से काटी ना ताई लगा अम्मा ना चाह के दे अम्मी ना खा के ताई तो टिक पर ताई के लिए पकाए ना तो खाई दी से अम्मा ऐसे आई का ना तनप तो अंग तो बुहादा आवाम बुकन से कोई तो मुर्गी तो कौन से कुछ ले आया कौन तो लगा हो अम्मा नचाना निचना ना कितने लगा अम्मा नचाने की ना कुछ ले तनप अच्छी अपने के तो साबित को ना रखा मुर्गी खोए कुछ ले जंगल बिल्ली बरा तो चका दे पहले गुना होने से मुझे नचाने कुछ तो अम्मा तो अरे जंगल बिल्ली तो औसत तो न था कि वो ये तो करने ताई चाहिए ले ताई लगा बच्चा तो मुर्गी खाए के ना भी तो भी लुका बोले भी ना पारे पंखा संखा खान सब थेंगसिंग काटी के ना औसत फैला के ना पाए itu berarti lah amat itu mula baca lah kami ho kuna tai do kita kena tai lah baca kan kita tai lah baca ki mari boleh kita tak kisah le aru khiti beram manu kan busti manu kan ahe kan lok paise to chokra do polai kan ahe se koi kyu se kisah le ayah aji moi murgi khai dia bra ama bra murgi khita ase kale ayah itu to ama bra khita no hoite murgi bra khita ase de na praise the Lord the sin pap kam kura bra do eneka pisar kana pabo de Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kunaba do youth time day. Ektam inga guna. Hallelujah. Praise the Lord koi de. Olibi sadi inga hoy jabo chate. Youth time day thaka dem de. Lokai kana tiranga bi olop khai se. Acha. Lokai kana ami khan inga guri kana to ki khatam hoba to amne ne ending part to apne ne jane. Inga guna khai se. Eto time moi कौन बात खान दो इनका काउंसलिंग करा दें दे अम्मा खान के लोकाएगा ना पापा खान के लोकाएगा ना तिरंगा खाइसे एक दिन हमें युद्ध लगा युद्ध एक तो प्रा हमें के मट्टी के ना बतलें दे माता प्रा मुझे चाहिए ताला अम्मा पापा मुझे मोहल्ला सिक्स ने भी माता प्रा चाहिए ताला अम्मा पापा तो मुझे पता तो एको न खाई कुछ आया मुझे आया एको न खाई कुछ एको न खाई पा मानो ऐसे वाले भी स्टडी दे कमजोर ऐसे दे कोबा मुझे भी एकदम इमोशनल अच्छा स्टडी दे कमजोर ऐसे ना एको ना खाई ना कुछ एको आया अम्मा खान को आए बिसी फला से एको ना खाई तो ट्यून एक तानी से ना भी होई तो याती एको कोले तो बिसी फलो एको ना खाई गौरव मोई चाहिए प्रे गुइस ले इतो पच्चा तो मोई को तो बिरी खाई ना दिखा से तो ना वो ना बिरी खाई ना दिखा से इतना मोई को से आया आंटी अपनी तो पच्चा तो एको ना खाई कोई हुईले भी मोई को तो बिरी खाई ना दिखा सो को से नहीं आया अम्मा खान तो डिफेंस सिस्टम तो पीछे फला से अम्मा खान दो ना बीरी खाए के ना को आगे थे नहीं शुरू हो जातो मोई दो कैसे बीरी खाए से ताई दो किबा खाए सो कैसे नहीं खा दो इधर अपनी एक पर पहाड़ी चाबी इन्हें का कैसे ओला से तो ओला बचे तो मोई ताकि होती से अपनी किन्ना हो से बीरी खाए के ना दिखे से तो कैसे तभी युद्ध खान दो kita wa nervous ho jale kapi jale kotha olabo na paril to enega ho jato ki hilai debo na jane osore thaka table chebe sob hilai debo enega la ase khai na khai ase to enega koisele ha sir khai ase koti ase pilo niche te ase anime pilo niche de amma to na khai koisele biri motha tinda ala ase de olai gana khabra aya anti apni to na khai goye yetu sabina
I'm telling you the truth. Iniga ase. Baba ama khanda church ti jaga na have aya mala pacha the church ti chaya ase besi bhalo ase. Very good. Holi bi sita asana nai, luka asana nai, hosa asana nai is important. Praise the Lord. Hallelujah. One day the sin will find you out and you will be in danger. Map mangi kana. Ami kan laga naga manu khan do iniga ekta ase. Phal ha dem de ram khan kick khai deba. Na khabi na. Oye apun laga khan hoy to thik pura khabo. Apun laga khan hoy to. Puisa apni kamana thik ase to khai thakibi. Last day ahe kana. Pastor, aya pula to olop job ra. Pastor kobo. Ki hoise? Jayon de chaisile. Eto liver to eniga biya ho bachate. Liver bi biya hoise kobo. Eto bachate takhan kobo. Ami bi Jisu laga kam kuribole mon ase. Acha pula to liver tik tak kura thakadin to kam kuribole mon nai to. Biya ho bachate ami to na. Eto thikki hoise kole to sakhi dibo. Aya pula to kote jaise. Isor do liver bi thik thaka, kidney bi thik thaka, suku bi thik thaka dan di bi tai bisari de. Hallelujah! Praise the Lord! Reject kurigana enega hoi ja bachate liver thik holi testament. Okay, Isor bra miracle kuril do bisi phala chhe holi bi when you're okay. When your kidneys is okay, when your livers is okay, your ears, your eyes is okay, work for the Lord, do for the Lord. Hallelujah! That's more important. Ito kane, ami khan laga life day. One day, before finding out by sin that you have done, come back to God. Praise the Lord. Ezekiel 18:21. But if a wicked man turn away from all the sin he has committed and keeps all my decrees and does what is just and right, he will surely live. He will not die. Anu lingyanga, anu ameng toy lingyanga ngobu kata, hataw kong kebu angal taw yanga, kawang yam yanga yipune meng kama, iya yelila. Hallelujah. He will not die. He will not die. Bible says, he will surely live. Die do jinda thakibo de. Praise the Lord. Before it's too late, bisi diri no agiri Isor ki bisari bolto youth kan amikala kam asade, baba kan ama kan amikala kam asade. As a church workers, as a good believers, you may think that I'm okay, I'm fine. Amikan na jani do, amikan ki chinda hoi ja, ko jaga de bra hawa hai, kon du jaga laga window khuli na ase, amikan na jani de. Close that window. Praise the Lord. Hallelujah. Edu window bon kuri lo bole bisi jaruri ase. Ezekiel 18:22. None. Itu verse to apni kan Bible lagi na underline kurbi. None of the offense he had committed will be remembered against him because of the righteous things he had done. He will live kushe. Tai bra kiman pap kam kuri na thakise. Biya kam kuri na thakise. Yat na kuri bote. Hey, apni bra kura laga phal kam bra sab kabo kuri loise de kushe de. Hallelujah. Praise the Lord. Gau sao tik thakatem de. Bemari ko na thakatem de Isor also de ai jabe. Kunaba biar rasta de biarai kana Isor na chani kana thakisikole to turn from that way and then say bye bye. Praise the Lord. Everybody say bye bye. Itu to Allah paralyzed kan condition ase to. Bye bye. Praise the Lord. I'm a new man. Everybody say amen. I am a new man. Ami kan notun mano hobole jururi ase. John, 1 John chapter number 1 verse number 10. If we claim we have no sin, we make him out to be a liar, and his word has not place in our life. Ami kan pap kam kuranai. Ami kan to thikki ase. Kuno ba to self righteousness bi taki. Ami laga pratana to na tik ase. Ami do iniga kuna tik ase. Na? Eniga kuna kuno ba to church to chronic kan bi thagi de. Ay ami koi tik ase. Ami laga he eniga sita ase. Ito na. Thagi de. Isor brado ami kan pap nai kule to ami kan to Isor ge
misa ko ase. His word is not in us. Amikhan laga monde isor laga kotha to nai de. Inega koise de. Proverbs chapter number 28 verse number 13 de sabi. He that cover his sins shall not prosper, but whoso confess and forsake them shall have mercy. Nangan nang anu loa ang na nang ma nang ayan ma au pio okpu yang ilak. Hallelujah. Apni laga pap lukai kana rakhishe kule do. Apni laga life tikit ya bi success no bode koise de. Don't cover the sin. Isur oso de anibi. Itu laga sin do. Itu laga pap to. Praise the Lord. Itu laga pap to. Apni laga pap to. Kun brabi maaf kuro na pari bete. Isur oso de anibi. Taulana candau. Jadi koise. Taulana candau. Hayanga. Taulana angdau. Hama kawanga nangda sepsi haula. That now chapter number 28 verse number 13. Nanga anu chan bude meng kama. Kawang sesau da pai bude meng kama. Kawanga nangda sepsi haula. I request all the worship team to be get ready. Amila message to ami encourage di bola monase. Ami kan worship kuri gana loisa bola monase. 1 John chapter number 1 verse number 90 we say, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Temana mongchang matanga. Teman cudai, teman mongchang. Saya kawang da chan bunyi mengkama. Oh kawang tawa anu kata cayo. Katong nyu mabunyi ten pay shinu buaya na cayo. Ameng win pa se nang sep si nang sep yang pay bunyi mengkama. Kawang tang da nang pay bunyi mengkama. Hado kawang ngau lai me bua. Kawang nang da sep si haulak. Nang da ameng win lak se nang. Book of Acts chapter number 3 verse number 19. Book of Acts 3:19. Repent then and turn to God, so that your sin may be wiped away, that times of refreshing may come from the Lord. Repent, change hobi. Monglap daw, chailay daw, and then go to the Lord. Ask who you are, whoever you may be. Qualification decrease me bisi thagibo pare. Pura likha manu bi thagibo pare. Thaka manu bi hobo pare, but in the sight of God, in front of God, in the eyes of God, you are sin. You are a sinner. Achi yadi amikhan Ishwar ke pratna kurubole monasa de. Yadi Bible de koise. For I will forgive their wickedness. Takhan laga pap to ami chama kurubo koise. And remember their sins no more. Takhan laga pap to ami yat no kurubo de. Praise the Lord. Hallelujah. Oi sir, ami laga pap to yat no kuribi de. Neberabi ko laga chakati bira manu ami ase. Nakabi ko laga cheese kha manu ami ase. Nukuribi de ko laga kura manu ami ase. Ama baba kotha namana amu ase. Ami do papi manu ase oi sir. Ami ke maaf kuri dibina. Hallelujah. Etu laga revival do moi kani hobole dibe. Etu laga revival do moi laga life change koribe. Moi laga life to transform ani dibe. Praise the Lord. Very important. Isaiah 59 verse 9. Israel say, behold, the Lord's hand is not certain, that it cannot save. Neither his ear is heavy, that cannot hear. Israel bra say, apni ki bachcha boni me de, moi laga hat to khata nai de. Apni laga pratna honi boni me de, ami laga kando inega bihara nai de. Honi bole paribo koise. Praise the Lord. Hallelujah. Shall we all stand together? Praise the Lord. Shall we all stand together? Ami kan ekelo de khara hoi jabole mona ase. E to lot laga maiki nishina piche de na sabide. Samson nishina. Isor laga presence chai jabe na chani kana biar rasta de na jabide. Ami kan lo de physical, spiritual laga dead I have request. Pap sikao kurubole mona sami do. Itu laga revival to mui karni hobole mona se kuagan. Please come out. Apun laga sit chari kana agi de ai chari. Moram. If you want to confess your sin, please come. Bible de kuise. Apuni kan dunia laga agi de mui ki declare kuri lekshogolo ami accept kurubo de. If you deny me in front of the world, I will deny you. Isor laga osare declare kuri dibina. From today, Lord,
आपलागा बच्चा होवाला मन आसे पाप सिकाव गुरबने में दे आपने खान आहे चावल मन होइले तो मोरम बरा आगे दे आहे चबे I'm giving you time please come to the stage and ask forgiveness whoever you may be आपने कुन भी होबो पारे and stand up right there आपने जदि खड़ा होएगा ना थकिबो आमी खान worship team खान we will remember I surrender all we will sing that I surrender all praise the Lord hallelujah all to Jesus I surrender all to Him I freely give Kangslekan murambara kita hai jabe I will ever love and trust in His praises daily. Everybody lift your hand up. I surrender all. Jesus. I surrender all.
যাব দে প্লিজ স্ট্যান্ড আপ আপনি নিচু লাগা ঠ্যাং দিয়ে খাড়া হয়ে যাবে তো স্ট্যান্ড আপ স্ট্যান্ড আপ স্ট্যান্ড আপ খাড়া হয়ে যাবে তো we'll stand together hallelujah we'll stand together lift your hand up up लगा हाथ उठावे praise the Lord looking unto Jesus the author and the finisher of your Hallelujah! Come on! Evil spirit, come out right now! Come out in Jesus' name! Hallelujah! Praise the Lord. Silence in the presence of King of Kings and Lord of Lords. Praise the Lord. Sit down! You're a liar! You're a cheater! Get out in Jesus' name! Let the weak say I'm strong. Let the poor say I'm weak. Everybody! Let the blind say I can see. Everybody! It's what the Lord has done for me. Let the weak say! Let the weak say I'm strong. You are strong! You are strong! Let the poor say I'm weak. Let the blind say! Let the blind say I can see. It's what the Lord has done. Everybody lift your hand up! Hosanna! Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna! Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna! Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna! Hosanna! Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Praise the Lord. I request our pastor to please come up and conclude this service, please. Worship you, Jesus. Father in heaven, we thank you for what you have been doing in our lives. Especially we thank you for touching the lives of the young people. The power of yours, oh God. They are so special and they have come to you, separating themselves away from sins and coming to your holy throne of grace. Oh God, we thank you for receiving them as just as they are. Thank you for your grace being sufficient in their lives.
by forgiving the sins. Chào bà kawang, au yan e Jisu Krista, ya de dia, now shilan kawang nang song na bay udang na. Kawang nang mongmay nang, mongmay monang. Au yan sawa anu mo buyan na yo. O wang nang kawang anu mo buyan ok lak ching na. Dobu taidam o kawang nang yala patuling ngadam ba. Dia nang tuman ray om yang nang menyong nang, anu ka siya now shilan ayan hayang noksara ni sala iyen na dadam. Nazareth Jisu Krista man do taidam so dam bujina menyong fa. Dobu taidam jingno kawang nang mubong angan mong yuyop nang. Dolan na so pa nang mong iyo. Amen. Akong yan buhok lak, yang counselor lan, tu mengo subulan teman yup solak jeng ne, baik. Sekolan, Mikey kan ek par na jawi, Mikey ko han sob ek par rukhuo karni janai dia se, nau silan ba tay oklak, natanlan kong kumutay oklak. Yalap saya bukia counselors lan, tapi camping na memang bu,